Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sokwenza ezinye izibonelo zama-trig functions values using sisebenzisa ama kuthiwa lana using ama-unit circles definitions. Kuthiwa determine sin 135 degrees no cos sin 35 degrees no tangent 135 degrees. So 135 zonke. Kuthiwa determine sisho ukuthi ubani yini. Na unit cycle yethu laphaya. Ngeke ngicacise izinto ezimbalwa laphayana. Sino u-x value wethu uku-1, y value wethu y wethu u-1. Laphayana u-negative 1 uku-x wethu. Laphaya u-negative 1 uku-x wethu. Zonke lezi zinto ngiyathemba kuzisicacela. Ngizoyenza nje unit cycle yethu ngidwebe ngamachashaza ukuze ngizoyidweba kahle ibe yinhle. Sengiyayicacisa kahle manje ukuthi niyibone indingiliza i-cycling noma unit cycle yethu. Okunye engakuchaza futhi ngale unit cycle yethu ukuthi kune point of origin njalo lapho siqala khona ukuthi sisebenze. I-point of origin ichashaza lethu naleya laphayana. Siqala njalo ku-x value wethu. X value wethu makathiwa siyabala noma yiphi angle siqale sibale ukusuka laphaya kuleya mbala oblue noma leya angle noma leya loba bude obulaphayana. Akuthiwe manje sithole u-35 degrees. Ake sifune u-35 ngoba zonke zifuna u-35 degrees. 35 degrees uhamba anti-clockwise aze afike, ngidwebe kahle, ahamba afike laphaya. Angle yethu manje ngizoyidweba ihambe iziyofika laphaya phezulu ku-unit cycle yethu. La kuyana lapha i-terminal angle yethu iyo i-terminal angle yethu. Ngibhala nje lapha 135 ngiyaxolisa kusu-35 135 degrees 135 degrees. Uyayibona manje i-terminal angle yethu iwele ngale ku-negative domain, ngingasho kanjalo, ku-negative, indawo ka-negative, khabo negative. Ukubhala laphayana lapho i-unit cycle yethu ihlangana ne-terminal angle khona yethu. Sobhala u-x no-y value wethu. Khumbula u-x wethu njalo umelwe u-cos 135. La u-angle u-x wethu umele u-cos sin 135, u-y wethu umele u-sin 135. U-tangent wethu umele u-y over x ilingana no-tangent ka 135. Sesinazo leza zinto, kepha sesifuna ukubona kuthiwa si-determine ku-angle yethu ukuthi ku-unit cycle yethu ukuthi lama-angle lawaya sizowathola awubani noma akuphi nendawo. Osesiyazi ukuthi akuphi nendawo, kepha ubani. Ngizodweba i-right angle. Ngiyacabanga mangaqala nge-right angle yethu nga-30, 90, 60 degrees. Iyezosisiza ukuthi sithole impendulo. Ngishintshe umbala nje laphaya. Umbala ophephula ngizothi ngenze ngawo. Laphayana i-angle ka-90 degrees. Iyo i-angle yethu ka-90 degrees. I-base yethu ngisho kanjalo laphaya, noma i-angle yethu ka-x. Uzobona ngisho ukuthini makuhamba isikhathi. Sasifuna ukwazi-ke manje ukuthi u-x laphayana kulesa sidwebo sethu ubani, u-y ubani. Ngaphambi kokuba sikwenze lokho, kubalulekile kakhulu ukuthi siqale sithole i-hypotenuse yethu. Hypotenuse yethu, ukhumbule i-hypotenuse yethu i-angle elingana ne-radius yethu. I-radius yethu njalo ku-unit cycle ungayikhohlwa ukuthi ihlale iwu-1. Ngicishe ngenza iphutha ngathi 100 and something. I-angle yethu
i-radius noma ngisho ukuthi i-radius yethu ukhumbule ukuthi kulapho sinendingilizi ephelele. Uma siyiqhephula ikhota yayo noma ikota yayo sithola i-radius yethu eku-1. I-hypotenuse yethu ke yona leyo. Futhi i-hypotenuse yethu i-angle ende kunazo zonke noma iside elide kunazo zonke ama-angle noma ama-side esinawo. Na i-hypotenuse yethu leya iwubani kodwa yona? Ukhumbule ukuthi i-angle le elingana ne-radius ye-unit cycle indingiliza leyana iwubani? Iwu-1 i-radius njalo eyilingana ne-unit cycle i-radius yethu noma i-hypotenuse yethu iwu-1. Sumenzile, uyibonile futhi nasemavidweni amanye ebesiwenza adlulile. Laphayana angle 60 degrees. Angle 60 degrees noma angle 60 degrees. Mawungathi uyabala 180 masezizonke ukhiphe lo ya 130 uzothola ukuthi angle 60 ngiyaxolisa ngathi ngenze iphutha. Ngathi kuzomela ngibale kahle, ngiyaxolisa ukunifundisa into engekho. Ngathi ngibalanga kahle. 140 ukhumbule i-angle leya iwu-130 mase yonke iwu-half laphayana mawukhipha i-108 mawukhipha 130 usala ngo-45. Ngathi thande manje i-angle yethu ukuhluka, kepha akusinkinga enkulu kangakho. Akusinkinga enkulu kangakho. Sothi kanje. Ngiyenze iphutha laphayana i-angle yethu ngathi ithanda ukuhluka. Bengingasi 60-90 degree 60-90-30 degree. Mawungathi uyabheka lama-angle awoyithuna athande ukulingana nalaphayana i-angle lena sizothi u-theta wethu, asithi u-theta kumele igculise 180 zonke kumele zibe 180 u-theta 140 plus 90 la bese sinabo manje kufanele ukuthi u-theta wethu uzoba u-135 mawuhlanganisa u-45 no-90 bakunikeza u-180. Mawudivida noma uzikhipha u-135 uzowuthuna uzothola u-45. Kusho ukuthi u-sin theta loya wethu sizothi yena ubani? U-45. Ngathi anginasikhala esanele, uzoyidweba nje leya angle yethu ngalamakhala engidwebe ngawo ngembala leyana. Imbala le engidwebe ngayo iphephuli buyi-right angle yethu, base nyana yethu laphayana bukuyi-blue, saphinde saba ne-green. Ebesinakho-ke sengifaka ama-values ebesinawo laphayana noma izinombolo ebesinazo besine-angle yethu, i-right angle yethu. Saba ne-hypotenuse yethu elingana ne-radius eku-1. Saba no-45. U-45 okuyi-angle yethu esiyithole laphayana ku-unit cycle yethu. Lapha sathola omunye u-45 esingeke simbize ngo-30. Naku kusemqoka nokubalekile. Mawungathi uyayibona i-angle yethu, abanye abantu bangathi straight angle ngoba ama-side lawa omabili u-45 no-45 ayalingana. Lela side lethu elide leka hypotenuse liyalingana amacala akhe noma ama-side womabili ayalingana. Kusho ukuthi ke nama-angle leli eli-purple neli-blue asikazi ukuthi ubani azolingana njengoba lama-side omabili nawo enzani? Ayalingana. Kuthiwa ngesilungu esikhulu esiphezulu a-congruent. Afana ukuthi lama-angle amabili fana nothiwa besine-straight angle, straight triangle lesiyana maku-60-60 nalaphayana azolingana noma ku-45-45 nalama-angle la amabili kumele alinganile noma ama-opposite angle wakhona
opposite angle ka 45 loyana kumele alingana no opposite 45 lo omunye. Ngifuna mhlambe ke sithole impendulo ukuthi singayenza kanjani ukuze sithole lama angle ukuthi azoba ubani, njengoba sesazi ukuthi kumele nawo alinganile ngesibalo sakhona. Asithi mhlambe azomela ngathi ubani x noma y x. Khumbule ngiyaxolisa, kumele senze iPythagoras theorem ukuthi u1 loyana we-hypotenuse naye akwazi ukuthi angqinelane noma avumelane nabo nempendulo engizothi ngizithole laphayana, njengoba ngenza o-a ngizothi zimele abo a. Pythagoras theorem le esesiyenza manje ukuthi leziya zombili kumele zigculise, kuthiwa ngesilungu satisfy noma zigculise i-angle yethu ngokwezibalo noma ngokwe-mathematics. So to a plus a squared plus a squared, a squared plus a squared is equals to, nge-Pythagoras theorem, le angle ka1 hypotenuse 1 squared, 2a squared is equals to 1, siphinde sithi kena u-a squared is equals to 1 over 2, 1 over 2, bese sithi a is equals to 1 over square root sika 2. Masisuse leya 1 squared a squared leya, sathi kena 1 over square root sika 2 times 2 square root sika 2 over 2 square root sika 2, that is equals to square root sika 2 over 2. Abo a bethu kena noma u-a umelwe square root sika 2 over 2 nalaphayana square root sika 2 over 2. I-angle yethu ke sesitholile ukuthi ikanjani, 2 over 2 no 2 over 2 nabo 45 ama opposite angles wakhona, abo 45 nabo 45. Sesizoqhubeka ke sikwazi ukuthi sithole noma siphendule lezi mpendulo, determine usin theta, usin 135 no cos 35 no 10 no tan 135. Sesinakho ke manje ukuthi sesingathola ukuthi kume kanjani. X wethu ukhumbule ucosine. Ucosine wethu ubani? Ucosine 35 u-x wethu. Sesifuna ukuthola u-x wethu ulele laphaya nangu u-negative square root sika 2 over 2. Ngambhala impendulo ukuthi u-x cosine wethu uka-35 u-negative square root sika 2 over 2. Sesifuna ukuthola u-y, i-sin u-sin 135. Sesiyazi ukuthi u-x u-y ukhumbule ukuthi njalo u-y value yethu noma u-y coordinates wethu sihlale simdweba elayinini noma ku-angle ekhuphuka iya phezulu. Angle ekhuphuka iya phezulu sithola ukuthi ubani, iwu-y, y loyana ngasho ukuthi lapha y kubani, on the positive side noma usesicaleni noma usesayidini eli-positive, zoba nje u-square root sika 2 over 2. Sesingathi ke manje laphaya kuleya muca wethu sithi u-x u-negative square root 2 over 2 comma square root sika 2 over 2, sisuse labo x nabo y ngoba sesiyazi ukuthi x ubani, u-y ubani. Umbuzo wami wokugcina ke sesiqeda ukuthi utangent wethu ubani. Siyazi ukuthi ngokuya ngokaSOHCAHTOA utangent u-opposite over adjacent noma u-y over x, y over x ku-angle yethu esisuke sisebenza ngayo. U-y wethu konje ubani, u-y wethu u-square root sika 2 over 2 over negative square root sika 2 over 2. Impendulo ikanje, senza lento abayibiza i-reciprocal, siya times manje senza inguqukelo, siya times
sizothi negative square root or square root ka 2 over 2 times negative 2 over 2 siyakuqulela yebo i-square root zakhanselana lapha nama khanselana nazo sisala ngo negative 1 utangent wethu singasho ukuthi ubani u-negative 1. Igama lami nguMelusi.